Keti subidan se pila penajer pi keti ni sein di pi atum bangini pan kapati vek abang pu Kelvin rong pian lo Lakain ko rapon nilip constituency ke parlo or nilip yud ANY atum second foundation de kam third yud meet a program mesen ben paman pon long lo lapen bangsa program long keti ni sein tipi lapen keti subidan se pi atum pan kachke moda pado pon long lo Close to point trip a private name pu KARBI student association atum pen kachiso asai kedeng pon Kadam, pini nili alkenis KARBI anglong than pon dibang puthari sabilong tiran non betang ton penari ponitha Lakain ko rapon nilip MSC constituency ke parlo chukihela police station angkang upper diagram lokhiram rong pararong along kedam tang pai cheklo ni phaing ko ranar ke parni sibet bahini apan tang kahon ka jinso we pin kapathurui adai ke dawe kapathivek abang pu Kelvin rong pian lo pusi amethang ang hopen chukubir pon tanglo lapen nebing nang pon long pamelo chepo chero don rap jirpi jirpo pocket kai ki rong rojui rapet thagra pet dora pet Pawe rapet anewan cabang rapet hemchite bokhet along pen non ke thang kahon gayin so we pin pen kedam tang pai cheklo ni phaing ko ranar ke parni jirpi pier ni kangsam diagram alang ro along ok chutorda mahot upper diagram baliram rong pierong amekar nogen rong piaso podawam Kelvin rong pier turning kan kretro apamen ke tila tok bipila pen apai pateng apinu purnima timong pi Kelvin rong pi school kidun ke bornirja kachali ang dengke class 2 wetland joining lockdown ahot amat hem chabang joilo Rida sai lapen hidia sai apo along claim cherabdun bomlo lapen Kelvin rong pi kedam tang long thom bak bang ahormu mate tangka mobile hahuida ka chonghudo sita bang pen kajebong ke abe pusiasar bura pen thanpon keti subitan se pi lapen ajer pi ani sain tipi latum ahem ke chite bokhetlo Lakain ko rapon nilip MSC constituency ke parlo chukihela police station angkang upper diagram lokhiram rong pararong along kedam tang pai cheklo ni phaing ko ranar ke parni sibet bahini apan tang kahon ka jinso we pin kapathurui adai ke dawe kapathivek abang pu Kelvin rong pian lo pusi amethang ang hopen chukubir pon tanglo lapen nebing nang pon long pamelo aphira datum apia po tum kichitang arpum long apen chukihela police station atum rong asori somar atum apan thana anponsi karju pater tok bomlo Kelvin rong pita awan chodet pen kache phira joine thana penangka jilo lapan adai ke dosi ke kar lo puchini si Kelvin rong pia photo viral det si police la pen ke asi atum keri kakoro ke sikpik a joine Kelvin rong pia keng pen hadilai anda maradlo towar ke dam bama hosi theglong si kedam tang chitini phaing ko strogarni dilai ke asi head branch chon bang waisong terang la pen ke asi regional committee bogajan nobin rong pi dilai towar along theglong lok si khangnon check si api ke asi asa hemalong anban det si dilai police station atlong hodai dam koklo achoi blog jogama apu phung hen mar long patong klak da amar long bang phur jog ar long mengan thu son patin nang pu ama phur jo inge anisa tam theglon do mal phanta ama lang par bi ben pachilo amange pachilo teng ache phere thuge kat lok sin ni ha thak che da inge tendon malong men dam long ge choi sing choi pon lo pen ban che pacham bok lo ma dam joi long ge ni tum ban thong ge malong bang chai nong wan bom a phi ge tum mang dam lo tendon da hem che dam lo ni ta hem che dam lo ke malong da hem che dam lo lom so an che chu dam lo ke boli bor pathu da pathu dun hai hidel lo ka phere alom lom de pathu ko long ote pathu de opisi ni men hanga che chin da lo bathi lo pe ama inge la pen la sar tum nang pon that pen inge ha khana long ni sar tum nai ther cha ha nang tum no de bu nai ther ka che ka phere ma jo sar tum ga em ok anang pi at pen me yang de nang pen na hai nang bu nai pi la inge ni bang nang ka joi lo mang ka joi pen ikeng pen lok si dam ge jo ma haret na dam de ma ret lok si lo ma munida velo te resido po mendu munid do lo bete abesi lo po apula ama ni thamne philo ke ikeng ben wang bomma pini am bilai ke dam kam churi dai ke dam ke ma ge kam churi dam pen dam lo mangge kes e tumne mane stamina ne abdun chek lo kam de chat ma sar no ma hang lo popon de long e pini ang tum na ji long ge ahola ma chi than no no pa chi the
ngari su se gunang tu nang pulang ke haulang nang chitang dah lo dan hal. Lakain ko rapon nilip constituency ke parlo or nilip yud ANY tum second foundation de kam third youth meet a program में sen pen paman pon long lo lapen bangsa program along keti ani sain tipi lapen keti subitan se piat mapan kachike mota pado pon long lo arni lake chitini pankor sirke arni lapen lokhiram rong pararong upper diagram nilip along si paman pon long lo bangsa program along ANY amai pur elipson timung pena jok se flex hosting pon lo bangso phi keti subitan se pi keti ani sain tipi lapen keti rukasen kru atum apan ANY amai pru akai relipson timung lapen secretary sotro singh kiso atum pen kendel kai pon pangching si ANY members to an lapen SGB lapen rat atum anta kendel kai pon lo lapen condolence mate arna malong ta hirjume hang pi pon lo lapen afi arjan ki mate painting a programs tame mem migi gathar pi lapen akai long kiri rong pi pen japon si painting a programs tame mesen pen bachun pon long lo lapen afi public meeting cheng pon thusi local youth atum pen welcome song alon pon lo lapen bangsa program along difu government college a lectural mem migi gathar pita chetong dunsi pena lukhiram rong parapar degro mara atum apa ningkirung alam ti thante kanglo lapen rat sai claim bang special guest akai samson tiso x MSc ta chetong dunsi hadagara atum apan ningkirung alam ti thante kanglo somthak thak che khai sunil tok BSW kowen terang SW sores tiso KCS amai phu sem Simeon rong par KSA mai phu thang sing timung mai phu KSA inglong po Barnabas Killing NY advisor YouTuber mukrang beker lunse po Christian Teron actress on milik pi actress artolin to WPSGB doan GB doan lapen rong ara da klimang par doan ta bangso program along cherap cheto dunsi mesen pen ANY second foundation de kam third nilip youth meet a program pachon ponlong pamilo lapen public meeting judet pen nafi cultural na program ta podo ponsi mesen pen program pachon ponlong pamilo chugiala ben Philip Tisuluti ki minus KARBI ANGLONG lapen dak dulong pendang lok itu pendang nak siksa dulu la sini ni tuma bangke news pen leni tung kacu ni kang tung bang kali si pini la bang so amai long seme arleng si tum pantam chu hang lo ni tum ning kit hedam mate ni tum ning kacerong da bang ke lo alang le tum dak wang pen alang le tum mek hini pen la dak rat tum kuson si dak kisung ma la bang so tuwar pen jok kuson si dak rat tum kitam ki wang lang tum ki face maning wang kuson si lang tum alang tum han KARBI ANGLONG tumas council tum chini po amek hini pen theglong po busini ki hang po no pini bons tami ko pai ke lang no pen jok lang tum tong tong kete lo la pen ni tum sining do ko bang ke lo la bang so la ma pu thak sami local emisi pobitro rong pis kami chilang bek nang ji rang li phaning kan ho pa hai lo powoi fit pinier ni sami la bang so aha wara phan development phan thang nat ki paptang nam ta lang la pen PWD yem phan sami ni tum chuniri ing tung lo la bang so atuar mission tinili pen thang chiro pana tuwar lakini kan si hini susilo labang so tuar ke pabunai pinier ni anta alang li bil su pitek he la so join producer tum director nal tum dak le lamaran salam ta hotro kala mardan ta juthu an salam un busini la bangso chatai ben pachi tum nang cuma bang komen kolin along ban bang ki assistant professor Chitini Pankor and Arkebarni West KARBI ANGLONG Jeriken Deng along KARBI Student Association atum kedam dang helikor asong atum lamdon kach tok along ningkang samsea jo kache song kedeng pon KSA pen kache song pon nang ko alam the kedam dang helikor asong atum monsam lamdon along sarkar pen kache tok along close to 0.3 10 set open for all po along ke KSA pen cheton dekthela pen Pai pen vek nang ji pusi West KARBI ANGLONG KSA mai puram sing tok bila pen sarim be KSA Central Committee member la pen kapre KSA songja po atum kehang padopon
Pirangke atau mapanang kapacini do nating ke labang sa close to 0.3 yung si papray pre plotang tin non eprang ke bang jilang arni kachisong padopon versi lapen halas so kachisong along kopini kasik sak dokok pulote Karbi Anglong Autonomous Council kachari BJP lapen song trok helik oratum adai che nangji pusi lam the chepak lang pon jeriken deng pen Sanjay Keling loti ke minus Karbi Anglong Karbi Charlie song niltum district tin busame niltum chesong punji lapen central committee pen chesong punji lapen pini labang so niltum dak tiriken dengalong ladak lason niltum pini course live position lason dat kali niltum metheng tumar muci jeng along opek same padulang lapen public relief same niltum padulang labang so MOS close 2.3 labang so pe private ting bangke niltum Karbi Charlie song pen bangke niltum bangke chesong converti lapen lapen private ting bangke niltum Karbi Charlie song pini anso se ahiring takrang bisa meche song punji lapen lal bangso akaje song along jong si konane kana hok dokok nilut kal bangso nilutum kana hok dokok protek Karbi Chal dia song in bena bangke Karbi Autonomous Council lapen KAC fansi nilutum bangke adai chene busi nilutum pini la bangso nalutum media thingu panel to phana puchi dulu আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আজি ত্ৰিকেন্দেং কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা যিটো জোৰ সমদল আজি ওলাইছে কাৰণটো হৈছে যোৱা ছেপ্টেম্বৰ 4 তাৰিখে যিটো মিলিটেন্স লগত যিটো অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত যিটো শান্তি যিটো চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিলে সেইটো আমি যিটো ৱেলকাম কৰিছোঁ আমি আদৰি জনাইছোঁ কিন্তু ক্লজ 2.3 তাত লিখা তাত হেৰি 10 সিট যিটো ওপেন ফৰ অল তাত লিখা আছিলে সেইটো আমি কোনো পধ্যে কোনো কাৰণতে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু অনাগত দিনত আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ ইয়াতকৈ আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ তীব্ৰতাৰে জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম যদি এইটো ক্লজ 2.3 যদি স্ক্ৰেপ নকৰে বাতিল নকৰা পৰ্যন্তলৈকে আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা বিভিন্ন স্থানত আৰু সমগ্ৰ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত মানে উত্তপ্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু অতি শীঘ্ৰে ক্লজ 2.3 বাতিল কৰিব লাগিব অন্যথা আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা ইয়াৰ পৰা তীব্ৰতাৰে জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং 9 nong Amrang constituencies niltum Tirikendeng along pini niltum kedamtang September 4 ni labangso MOS 2021 la risim kangtang atum Assam government lapen central government atum ben labangso kacitok along bang lapen close 2.3 lapen ladak 44 out of la 10 sila bang open for all labang so bang niltum pini West Karbi Anglong Karbi Charlie song in bemsame niltum pini dak Tirikendeng KSA branch in patir pi bonsi niltum ningkang sam si cepak lang lo lapen niltum labang so a close 2.3 bang ke niltum labang scrap vek nangji lapen labang ke patil vek nangji lapen scrap kriti bang ke niltum Karbi Charlie song ayen pen pini niltum ladak pen leke cengkel lo niltum nang cengbom lo lapen pini niltum ladak pen an susi nilitum along kaprek nil sampai nilitum labang so MOS jasimet pet labang so close itu 2.3 bangke nilitum hin ning samsi lapen cikroin dekhe lapen Karbi Anglong arar aphan bangke lage isi frame isi dangerous lola si nilitum labang so pini ladak Karbi Charlie song hin sampai nilitum pini labang so rili patunang kok lo MSC constituency ke tom pen hanjang lang solom monsam la pen kaching thora mai pi ke paman pon kedam tang apor horasan preja madim along osan monsam la pen kaching thora mai ke paman do bomlo
Lason thak si Chitini Pankor Sirkebarni Porpai Kresia Porpen Borjan MSC Constituency Bokajan MSC Constituency Lapen Sarupatar MSC Constituency Lagatham Constituency Pangrumpet Pen Hanjang Langso LP School Patua Klamalong Monsam Lapen Kachingthor Amai Pi Pemanpon Labangso Mailong Lizar Poaman Pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Dr. Numal Momin Speaker Assam Legislative Assembly MLA Robsing Teron MLA Bidasing Ingling MLA Dorsing Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Longki Timung Penchenglok EM MSC Lapen BJP Party Along Klemang Puklemang PI Leader Lapen Hawarara Latumta Nangchetong Dunpen Mayor DCP Pon Lapen Lunsi Pujiten Terang Lunsi Pi Barirong Parpia Tumta Chetong Dunsi Jumisen Zenalun Parjupon Bangso Mailong Jasimet Kedam Tang Song Troprisim Kang Tangkora Song Lamdona Putak Lapen Kaching Turamo Alam Te Hai Huisi Nangchetong Arata Tumapantan Pachini Pon CEM Tuliram Hangka Ninja Ting Non Kaching Tur Pen Anso Se Prang Kaching Tur Asayamo Klempon Tupo Lapen Prabjin Pen Lahorian Tis Tetalong Le Aron Repen Kedo Tumapan Kang Sai Padopon Po Puta Ninje Pon Bokajan Pen Loren Lekti Luti Ki Minus Karbi Anglong Dinesh Bahato Rangal Gwala Jamla Sahani Suman Sagar Dunesh Sahani Mumit Sahani Mukta Sahani Saundar Saha Honorable 51 জন বিশেষ ব্যক্তি আৰু মহিলাসকলে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দৰ্শন আৰু নীতিক আকৃষ্ট হৈ তেওঁলোক সদলবলে যোগদান কৰিলে ধন্যবাদ থাকিল তেখেতৰ নিৰ্দেশ ক্ৰমে আজি আমাৰ এই বোকাজানত তিনিটা সমষ্টিৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত যদি অহা হৈ যায় আমি ডেভেলপমেণ্ট কামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডেভেলপমেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি আপোনালোকক চাওক যিটো কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ গৃহমন্ত্ৰী আমাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত 6টা সংগঠন গতিশীলভাৱে যিটো সংস্কৃতি হয় আৰু আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা আৰু আমাৰ কাৰ্য্যালয় অট'নমাছ কাউন্সিলৰ দল আৰু চৰকাৰ একেলগে মিলিজুলি আমি আদৰি এই শান্তি স্থিতি যিটো কৰিছে এটা কাৰ্বি আংলং কাৰণে এটা ইতিহাস ৰচনা কৰিছে কাৰণ আমাৰ বহুতো আঁচনি আমি পাইছোঁ যে চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি কলকাতা ইউনিভাৰ্চিটি আমি পাইছোঁ কাৰ্বি আংলং কাৰণে এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ আমি পাইছোঁ কাৰ্বি আংলং কাৰণে ভেটেৰিনেৰী কলেজ আমি পাইছোঁ কাৰ্বি আংলঙে ফৰেষ্ট কলেজ আমি পাইছোঁ কাৰ্বি আংলং কাৰণে হোটেল মেনেজমেণ্ট আমি পাইছোঁ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ চুগাৰ মিল আমি পাইছোঁ চুগাৰ মিলৰ প্ৰায় 2000 কোটিমান হ'ব এইটো আমি পাইছোঁ লগতে আমি ডিফু আৰু ডিমাপুৰ এয়াৰপৰ্টলৈকে এইটো 4 লাইন ৰাস্তা আমি পাইছোঁ আৰু এয়াৰপৰ্ট পাইছোঁ আমি এই গোটেইখিনি আমি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমি পাইছোঁ বিশেষ আঁচনি সেইটো আমি পাইছোঁ তাতে 16 আমাৰ পাইছে আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰা 21টা আমি পাইছোঁ আঁচনি সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি আদৰণি কৰিছোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত কাৰ্বি আংলঙৰ ডেভেলপমেণ্টৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে শান্তি সৃষ্টি কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি আদৰণি কৰিছোঁ বোকাজানৰ প্ৰশ্ন এটা সুধোঁ বোকাজানৰ যি অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ এখন চাহ বাগান আছে আপোনাৰ এতিয়ালৈকে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ 40টা সমষ্টিত নিম্নৰ কামবিলাক আমি সীমান্তৰ কাম শান্তি হোৱাৰ লগে লগে আমি নিৰ্বনৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিব পাৰিম 100% Ini berita kelan siang ton panik lo, lai bom tami, LK News Karbi Anglong.